Nomungena nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta khala loko Dr. Joe Shirimani yi responda after loko Mr. Post a kombela ku rivaleriwa. As you remember previously Mr. Post va kombela ku rivaleriwa ka Dr. Joe Shirimani i video leyi mi nga se yi vona and the fika link ka top comment kona I have to be honest, and Mr. Post didn't hlamarisa and tshemba u ngo do vulavula laha. I just can't believe it. Byongo bya mina byi tala nkarhi wo leha ku byi believe ku Mr. Post u kombele ku rivaleriwa a ni nga tshembi, like a ni nga tshembi at all. A ni nga tshembi, all right, a hi hindzeni byongo bya mina still I can't believe it. I just can't believe it. So ka siku ra namuntlha ra ti 6 June, the same day loko Mr. Post a kombele ku rivaleriwa. Ni fika ni nghena ka page ra Dr. Joe Shirimani, ni fika ni nghena laha ni fika ni kuma ku tsariwe statement lexi va nga hi promise ku xi tata hikuva ka the previous post as you can see there a fika va kombisa ku ta kha ku ta statement xo karhi, right? So loko hi fike hi hlaya hi fike hi vona ku ya ku tsariwa le very for the love of music, ku rhandza ka music, ya kombisa ku eka ti-fans ta vona, like fans ta Team Shirimani na vanhu hinkwavo ti-fan leti rhandzaka music, right? Ni kombela ku hi susa leswi nga ta leha ngo swa ku hi ta ya ka leyi a hi hereby note and acknowledge ya va kombisa ku video ya Mr. Post leyi a nga yi endla ka page ra yona ka Facebook loyi a kha kombela ku rivala va yi vonile, right? And then va kombisa ku okay Xitsonga guys xi komini a xi koti ku like interpret everything ta hlaya swi nga ta hlaya swona. Va kombisa ku tanihi artist leyi yi nga vupfa la miehleketweni la na producer ya music va n'wi rivalela Mr. Post. I va kombisa ku va n'wi rivalela Mr. Post sweswi loko legal action leyi a fika va yi teka leyi swi vheta swi va swi yi susini, yi nge he vi kona mavona yani. Leyi tiloyara ta vona ti ready of course ku va ti teka action, a va ready ku teka action ku va very idling swi fana na movha loko wu yimini bobobobobobobobo, se swi fana na tiloyara ta Dr. Joe Shirimani swo ka ti yimise swiya movha wu yimini a wu ready ku va wu famba. Ende va tlhela va kombisa ku a va ha ri na tin'wana tindlela to va tirhana na Mr. Post hambi na loko a va se a kombele ku rivaleriwa. I think leswi va rhifera ngopfu ka leswi a nga fika a swi vula ka Munghana Lonene. If mi nga se vona video leyi na yona ni ta vekela link ka top comment, va rhifera ngopfu ka swona loko i tlhela a vula swin'wana. But va fika kombisa ku hi ku vona munhu va na vumunhu vona Dr. Joe Shirimani, va kombela tilori ta vona ku va vheta va yimisa tiplan to ku tekiwa more action against Mr. Post mavona nyana. And then va kombisa ku vona va kombisile ku ri I'm not vindictive, like va kombisa ku a va munhu loyi a ngo lava ku va a teka revenge against Mr. Post, like a va la ku wisa nandzu hi nandzu. That's va n'wi rivalela loko a kombele ku rivaleriwa of course. Va kombisa ku a va na nchumu against Mr. Post ndlela yin'we swa ku a va n'wi zondi tanihileswi ni nga vula ku Xitsonga xi koma komini ma vona swa ku simple that much ku interpret like a va n'wi zondi Mr. Post and a va zondi ti-artist letin'wana. Va kombisa ku Mr. Post u tindlela swa yena na vona a va tindlela swa vona loko va ze va ya ka maloyara. Va kombisa ku misava se yi cincile, ku va munhu a ti expressa a tsala swin'wana na swin'wana kambe rini ku na rito leri nga kona very freedom of speech. Munhu un'wana na un'wana wa pfumeleriwa hina hi constitution ku va na freedom of speech. And then of course ku kombisa ku lexi nga hi fike hi xi tekela nhlokweni la i ku ti-rights ti tiya ti nga koka constitution na to ti limited still. So ku va munhu va ku i na right yo endla a va na freedom of speech a swi vuli ku i to ndle ku rhandza. Munhu fika va responsible, like i fika va meka sure ku i aware ku i va khandla yena. And then va kombisa ku va advise wini sure ku tiloro ta vona and va pfumela ku hi fike hi va careful swilo leswi va veke hi swi tsala ka social media, obviously of course around case ya leyi nga kona leyi. And then va tlhela kombisa ku Films and Publications Amendment Act leyi ya ku sungulaku ku va yi tirha yi kombisa leswaku nandzu
ku va munhu a fika a posta ti-statement leti swa ku kwatisa like swi onhelaka munhu a miehleketweni like vanhu a miehleketweni. So loko munhu a fika va a posta ti-statement to hemba, munhu a fika a posta swilo swo hemba or switatimende leswi tisaka ku kwata ka munhu ka social media, munhu walowo a nga punishiwa hi law. And swi nga tlhela swi lead in civil action. Civil action swo vula ku ku nandzu mi kuma ku a wu khomiwi, mara sweswo maybe swi ngo tisa something like maybe i suwa ku fana na leswi nga endlekeni a ri ku suweni, swi fambisana sweswo. And then va kombisa ku lava va tivaka ku eka music industry va swi tiva leswaku a munhu loyi va nga ta fika va wisa artist yin'wana or munhu un'wana a hansi like leswi va hanyisaka swona vona. Va kombisa ku va contribute-ini swinene eka music industry, and va tise ti-artist to tala like ti duma swinene, va kurisa ti-artist to tala. No mi dumisa vananga lemukuri obvious ha swi tiva ku ti-artist ta ku ti nga duma le, mara to ka ti nga ti exmention la. Va kombisa ku hayi va tsaka swinene hi mintirho ya vona na sweswi va nga swi endla le ka career ya vona. So mhaka leyi nga humelela a yivi leswi na ku dyondzo leswaku hi fike hi va careful, hi tlhela hi va responsible swilo leswi hi va hi swi endla ka social media. Va kombisa ku technology these days yi advancing swinene, and instrument that publishing can is va kombisa ku device or xexi va ku ha xi tirhisiwa wa swi posta information leyi va yi kha yi online character ya munhu hi nga swi vurisa sweswo Xitsonga na xona yi nga kota ku va yi trace-iwa instrument yaleyo, and then yi tlhela ku veka ka trouble. So ho chuhisiwa like ka Facebook or vo YouTube ko loko i fike hi vula vito ra vona hi ri ona, like maybe mi kuma ku hi ngo report-a swa hambana swilo leswi. Hi fike hi ona vito ra vona va nga fika va hi trace. And then va kombisiwa ku mutwisiwa ku vava a victim loko a veka case yo fana leyi mi kuma ku maybe a onhiwe vita stuff like that, a nga interdict. Munhu a nga kota ku va interdict swi vula ku forbid or ku yimisa munhu ku va a posta posta something online. Claim for damages, defamation, ku claim for damages ku va munhu a suwa munhu a kuma like for ruination, a kuma some sort of ban or protection order. Obvious must talk line protection order. Eka defense of course varhandzi va music vona va fika va kombisa ku a pfumeli na swona ku vito ra vona ri tirhisiwa ku va ri rhuketela munhu un'wana or an artist. Loko va kombisa ku vona a va pfumeli na swona sweswi va kha swi endleka like ku va condemn poisonous fractions in the music industry. Swi vula yini sweswi? Ni kombela ku xiyenda ni swi twisisa. No person shall claim ku hava munhu loyi a nga ta claim ku i fan ya mina ku ve munhu walowo i busy no va kha rhuketela munhu un'wana or the artist. So the Joe Shirimani live yi kombisa ku defense ta yona leti ngo defense ta yona ku fana Uzita leswi swi va kha va rhuketela ti-artist tin'wana, mara va kha va claim ku i fan ya yona Dr. Joe Shirimani yi nge swi pfumeleri sweswo. Vona a va swi pfumeleli sweswo swi clear, a va swi pfumeleli. So a va pfumeli ku munhu ta fika a vula ku i fan ya vona mara a ri busy no va kha a rhuketela vanhu online. And then va kombisa ku vona a va responsible like a swi va khumbi helo leswi ti-fans ta vona va ti postaku online. This questionable or a hi yindeni it's fine, no hlapapila sweswi. Va kombisa ku va vulavurini of course na maloyere ya vona, and they have vowed to work, and va kombiseni ku ri va kha va tirha swin'we ku ya mahlweni ku ri va ri karhi va hlayisela or ku protecta vito ra vona na brand.
ya va kombisa ku a hi hinkwato ti-situation leti ti nga ta hetelela hi ku va like vona vo pfumela ku va munhu a kombela ku rivaleriwa mavonanyana and ya ka tin'wana ti-situation swi nga ze swi fika laha mi kuma ku vona vo acta njhe va nga zangi va ha yimela ku munhu a kombela ku rivaleriwa hayi loko loko ri Mr Post ta ri hlaya leri ta swi vona ku hayi mpela ya se loko stoponi hi tindlela hinkwato swa ku hi ndlela yin'wana I think leswi swi vulaka i ku loko Mr Post again u tlhela a katsa vito ra yona swi vula ku a yi nge zi ya yimela ti-apology yi to acta ya a hi heteni kwaro ni twa no ku se swi lehe ngopfu mi nga hetisa tilani leti nga rhansi loko ra mi nge za swi ta kombela mi teka ta sky Aê, Tchucucha!